The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Hello! Happy Friday ka na itong tanan. Wow, social kay Kuno. Og siyempre ka mga FB friends. May buntag and Merry Christmas. God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Bird machine. Hello. To all of you, advance, Merry Christmas, Mom Joy. Siyempre, good morning, may buntag pala sa Assalamualaikum Can you katan? Siyempre, to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Wow, good luck, magwapa ka. Ayo. O, siyempre, sa itong mga similang estudyante, yung advance because may buntag Zamboanga City. Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow. Wow, si Gary Gomera, shout out sir, Merry Christmas. Edmond Bernardo, Red Doors 500. Jerry Garcia, present. Siyempre ato mga soke, wow, wala sa kinabuhin niya. Ito lang, happy-happy lang ko, ginoo ko, dito ko. Ay, pasensya na kayo, naglumba, nagkorot ang akong dugo. Oh, kwarta buhok, o akong pasensya. Naurot na good, apit na. Basta enjoy lang, Jod. O, di ba? Oy, patilawasan miya ng kuhan. Patilawasan miya ng akap o kuhan ba? Tama. Butante ba yami? Basta enjoy lang. O, kaya itong mga soke, no? Dahil mga karinderya, mga drivers, atong mga baggers, mga cashier. Wow, happy morning. Positibo lang sa tatong kanibay. Pasalamat sa Ginoo gipukaw, tagitang mahinsog. Og nindot, og di ba, og palipayon nga adlaw. Nga Biyernes. O, salamat sa Ginoo, salamat Lord. Ako, happy no, sa ko. Og syempre, di ba, good morning. Mr. Roder, good morning, sir. Ang atong OIC College President, ang atong Vice President for Student Affairs and Service. Well, good morning. Og syempre, good morning, Dr. Lacelera. Good morning, atong Vice President for Student Affairs. Si Dr. Lariaga, good morning. Syempre, good morning, Dr. Alvin Reyes, ang atong Vice President for Finance, Administration and Finance. Dr. Ropa Mendez, may atong Vice President for Research, Innovation and Extension. Happy morning. Og syempre, good morning sa akong mga upat ka din kayo. Wow, Ma'am Manit Apit ang din sa College of Maritime Education. Happy morning. O diba, wow. Si Jod Zariaga, Katin Lorente, Edmond Lorente, Pang Christian Chong, Ivan Jod Martinez, Pang Kabel, good morning. Si Talong, Captain Kaloy, happy morning ka na ito. Wow, Dr. Alma Frida Labos, ang atong din sa College Management Technology. Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fisheries and Marine Science. At syempre, ang akong din, wow, busy kayo. Dr. Arman Lee, ang among din sa College of Education and Liberal Arts. Ma'am Bilarmino, Ma'am Fernan, Ma'am Toribio, happy morning lang. Ingat lang, Dr. Wow. Siyempre, good morning. Good morning, Ma'am John Gonzalez, Sir Eric Manueva, Ma'am Norma, good morning, Ma'am Pia Sagoso, good morning. Mr. Vegas Itoy, hello my friend. Nakaidis na ko diri. Siyempre, good morning atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning. Wow, siyempre yung assistant si Company Cargo and Abs at Chula. Wow, good morning ka natong tanan.
O siyempre, good morning, Miss Maripay Villafranca, good morning, Merry Christmas. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, salamat. O si Bayang Assistant sa Beneto Sudqual Company. Happy morning kanatong mga soke diya. Wow, diya sa XYZ Food Hub. Diya sa may sama mo na happy morning at live ko rin ko. Correct na Nadia open na 10 a.m. up to 10 p.m. Mga panga nay panga na kinilaw. Wow, lamig jud ka ayo. Wow, si Bermio Ariel. Hello, Sir Orlando. Hello. Good morning. Siyempre, good morning, Uncle Franco, ang Auntie Annabel Franco. Good morning, Ma'am Strapina. Wow, Sir Mario, Jim, and Jen, happy morning lang. Mami Arjen Fajardo, good morning diyan sa Skybox Coffee. Happy morning. Sir Auntie Chalo Prado, good morning, happy morning. Happy morning ka natin na diyan sa Salas Bachoy, BJJMP, Salas Bachoy, and Skybox Coffee with Mami Arjen Fajardo. Wow, diba? Manang positibo dito. Ayaw ta magunaw na sa atong mga negatibo nga kung kay wa na ilami. Ayaw jod. Manayon ayaw jod pag ingon sa kalingon nga gigutom ka. Ayaw jod. Ayaw jod ingna nga mukaon ka pa lang. Di ba? Para dili kayo maano ba? Ano sa pinakanina? Very much. Ayaw jud pag ingon sa imong kinabuhi nga wala kay kwarta. Ayaw jud, Ginoo ko. What? Pinadaghan kag kwarta, umaabotay pa. Diba, Mami Telisitoy, Andoy Ashin, Wabit Personal VR, Wabit Final Family sa Ayala, happy morning ka na ito, Mother S. Good morning. Ingat lang do, correct ko. Wow, pagkanindot ko do. Remember, good morning, Merry Christmas. Wow, si Sir Paul and Ma'am, Sir Castro, good morning daw sa CNG by Castro, good morning. Kamali po ka-check sa mundo, Jun Malin, Papa Vicino, wow, si Dennis, si Jake, Master Cutter, Kalungan, ang tinul pa, happy morning ka na itong kanan, wow. Siyempre mga soke na sa Isabela City, Balona, happy morning. Wow, enjoy nyo kayo na sa Pispigulayan, Carol Malion, Ron Cross, at yung titing Paisal, Dominic Taros, happy morning ka na ito, tingat lang ba, kanindot ko kayo, di ba? Ayaw po pag-ingon sa imong kaugalingon nga Ginoo ko naglisod ka. Ayaw. Wala ka maglisod. Ina nga imo pa nang gi-estudyuhan. Pinag-aralan mo muna. Di ba? Para dili yun na sa Ginoo ko. Tapos may ka, ayaw ka na pobre dyan ko. Ayaw dyan pa ingon na pobre. What? Ina nga, nagpapayaman pa ako. Di ba? Para nindot na kinabugi. Ina pa na si Crazy diya. Diba? Na siya diya. Siyempre, good morning. May butang da sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning da. Si Ate Faith, si Fatima, Henry, Renren, si Marvin, o si Master Chopper, Ronel. Happy morning na Joko Rego. Diba? Wow. Sir, naka-sideline lagi ka diya, sir. Ha? Uy, naka-sideline ako diya. Uy, Ginoo ko. Amo ning radio station diri oy sa wala ko'y ano diri, wala ko'y sweldo diri. Ano lang ka ng for the love of arts. Very much. Sa amo ning Bermejo, sa amo ning radio station sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. The only state college in Zamboanga lang nga may radio station. CSMST lang jud na. Dili lang jud na. Diba? Punitin ang sedula. Punitin na kay mo na Word, remember ayaw dyan magkayo muna negative kay words. Words are powerful. Diba? Very much. Bawat pulong, kanang mga pulong, mga words nga imong gilusok. Nagpamatuo jud na. Diba? So, gamiton jud nato atong mga pulong. We have to use our words wisely. Diba? Very much. Nagamuban na, sige lang trabaho. Okay lang na, sige trabaho. Basta wag lang talang pababayaan ang pag-inom.
Easy. So, hello, good morning. Atong mga slogan na sa Infinity Salon and Barber Shop. Si Angel Milano, hello, my friend. Si John, Teddy, si Kimar. O, di ba, wow, good morning lang, John. Si Uncle Modi, Uncle Richie, si Dimboy, wow, si beautiful cashier. Happy morning ka natong kananyat lang, oh. Baby girl, I like your boom boom. Oh, sige na. Enjoy lang. Pasano, ginoo ko. Oh, what adyo lang problema kay pag dili mawala ang problema. Baka ikaw ang mawala. Baka ba na mamina ako, di ko mag-ano, ang problema, what on ako ng problema, ako di mawala, no? Pero kung mawala magani ko, remember ha, kung mawala magani ko, wala po'y pagkaon sa akong funeral, ha? Malikon, ha? Wala po'y pagkaon sa akong funeral, kay wala mo mga to para mo kaon, mga to mo para mo hilak. Ay, feeling Ay, kujawan, happy lang, oh. Og siyempre, good morning! Atong mga sagawa-sagay po mga karinderya diya, ha? At yung drivers ko lang kabalaban dyan ng Jod. It's December 20. Oh, 4 days na lang, ka 24 man na mag-celebrate, no, para Pasko, no, di ba? O ano siya? Sa gawas, no, 4 days na lang, no? Dili sa ato sa ato 5 days. Correct, ano siya, So, ang gigamit ni Robin is sa gawas kay namo sa uncle dito sa United States of Very much. United States of Ahas. Do you really just say that? Hello, good morning. Jere Balong, si Sebastian, si Dondon, si Chula, pimunay lang. Siyempre, di ba, si Marvin. Si Real Biar, happy morning. Namamida pa doon may apa, good morning. Rinlin, Rosales, happy morning ka natin. Ingat na doon, wapag kanindot to kayo. Atong mga sukay dyan sa Taglina. Siya sa Victoria, Rayhondo, wow, Mariki, happy morning sa Barbara. Happy morning, Rafi Guanzon. Happy Climar, Yeng, Ventura, Kanukutan. Merry Christmas. Sa tanan, namang mga sukay tigpamina, wow. Sir John Tan, RV, and Ma'am Rose Tan. That's a very happy morning. Councilor James Shason. Hello. Diba? Ang matinabangon na kung si Halo. Diba? Pagkanindot to kayo. Siyempre, para magsasayo, no? Kay nami party. Listen lang sa mga musika, no? Pagkanindot to kayo. Ingat lang, Jod. Correct. So, namigandam nga ako kay Friday karo para nindot yun yung weekend. Sala. Ang Koloben. Ato nang ilamba, ibunal, ilabyog, pagpag, gano'n. Siya kita ko mga angels. Ato mo sa mga Christmas songs. Wow. Regine. Ay, oh my God. Nagyaw-yaw ako mga anak. Kinukuha po ako ba yun? Hello, Bitsangda. Ito, Parilya. Happy morning. Kay Ate Banbay ko, Darwin Tumanda. Happy morning. Ma'am Lita Flores. Ingat lang. Mother Gloria Trio. Mami Salapina. Happy morning. Kanatong talang niya. Wow, pagkanindot. Hala, ni Ana. Regine. Marino News FM. Easy na. Di ba? Pagkanindot to kayo. Di ba? Hello, good morning, my muntag. Text lang ha sa mount text line ang 0975-0723-036. Wow, di ba? Sa mga inaanak ko, broken hearted si Ninong ha. Gusto ko muna mapag-isa, please lang. What? Broken hearted, wala sa No way.
Ayaw magkarong adlaw ha. Sana naay mo abot karon sa naay mo abot nga financial blessing karon sa mga taong gipit na gipit at wala mang malapitan. Sana di ba na kinabuhat? Sana lang, di ba Og sabihan na atong first set sa tong kapalaran karong adlaw. Di ba? Wow! A few moments later. Hello, good morning, Dr. Jaime Jalon. Good morning. Ma'am Elvia Bisana, ang atong presidente sa Union, di ba? Dr. Milabel Nazario, hello ma'am. Good morning. Chanda Escala, good morning. Hello. Anak-anak lang, Jod. Kinabuhi ba, di ba? Kung tagaan, tagag pinaskuhan. Kung tagaan, tagag pinaskuhan. Kabaga ni Mugnaong, oy. Kagwapa, di ba? Change na yun. Uy, ganun Aris. Uy, ganun ko, you will build your hopes up with everything you do karon. Og siyempre, imong i-try to fulfill ang imong magustos kinabay karon even when someone calls you naive. Di ba, Naive. Di ba, Naive. Dili ka si Adan, si Naive. Sa imong gumagkaroon. If you are wanted, single ka na adlaw, something very close to you, will try to find something ka na adlaw, ha? To friendship with you when you least expect it. Ay, tani ka na magdalita na, So, when you least expect it, ha? Sa imong mga financial karon, sa imong mga financial, trabaho, sa pana, ginuko you will be offered gagmay mabutang small things karon nga magdala kanimog nindot kayo mga financial benefits karon adlaw Aris. But remember ha nga walay permanent but nothing is permanent. So take whatever comes your way lang jud para nindot basta maayo lang. Para sa imo kayohan karon in good times, don't forget about to have put their faith in you. Og siyempre magpasalamat po ka to thank them in original way. So you will find a way. Because the way, my way, your way, no way, skyway, flyway. Tauros. Kanang Tauros on the day that will kanong adlaw nga dili mo makalimtan karon Tauros. So na mga obstacles karon na in your way karon but you will overcome them gracefully. Sa imong gugma karon kanang imong relationship karon wala be affected karon by stress. Stress pa jud mag-uol pa jud ka. Worries that work has created. So murag dili maayo imong gugma karon Tauros. Para sa imong financial trabaho sa imong karon, you should not be extremely overwhelmed karon as your financial situation will soon be resolved and thanks to siyempre unexpected nga inheritance para walay problema wa bunggaman para sa imong kayuhan karon. Na mga love games karon nga medyo dili maayo dangerous karon Tauros. Spelling we don't realize we are part of the game. So be careful lang jud ka and you could end up hurt. So ikaw na po ang masakitan. So bantay-bantay lang jud. Gemini, ang mga oras lumay-labay lang Gemini and you will not be able to open up and express your feelings for that special person kisa na di ba? Lumalabay lang ang panahon so kung grab it. Ayaw dyan palampasa sa imong gugmaganon you will not be able to keep a relationship di ba unless makat-on ka you learn di ba makat-on ka nga imong ipakita you learn to show your feelings for your partner more openly. Dapat imo nang abligan ayaw sirad para makit-an dyan na sa imong partner. Para sa imong karera trabaho o sa imong financial karon, you will start a new phase of changes karon labi na sa imong intellectual level karon. Nga mo na mag-allow nimo to aim to better job positions. We have to seize this opportunity lang jud Gemini. Para sa imong kayuhan nimo karon, keep your temper labi na mag-discuss ka with imong kainit sa ulo kan makalma lang jud in taon. So don't let your impulses play a dirty trick on you para walay problema Gemini. Cancer.
So na yung mga kalayo karon, the fire of passion karon adlaw should not be put out. Even in a long-term relationship karon, Cancer. So make sure nga you try new things para walay problema. Sa imong gugma karon, kanang kulang nimo sa oras, the lack of time of you karon and your partner, mao na makaapektar sa inyong relasyon karon adlaw. So try lang to talk it over with your partner before the problem grows. Para wala So ayaw lang dyan diligence kay di man na iwan nagtubig na mutubo na mugrow man gud na. Kujawan si Cancer. Para sa imong kalagtrabaho nimo pinansa karon, you will use your recent failures as a source of experience karon adlaw and motivation to face positively your project. Para walay problema sa imong karga nimo karon. Para sa imong kayo karon, make sure nga katang imong mga sayop, imo na are your own. Imong mga sayop karon ka imo na. Don't let others' opinions, judgment nga maunay makaapektar sa imong mga pananaw, sa imong mga views radically. Para walay problema para sa imong kayuhan. So manamaw na atong first set sa atong kapalaran karong adlaw si Aries. Si Aries, si Taurus, Gemini o si Cancer. Ang unang mapas mo kay ngano nito o sila. Da kwerte no? Ano to para si to, di ba? Oy, taga ako lang. Sir Lando. Sugot ka Sir Lando, tagaan kag turotot pero mo ayaw lang, joke lang. Ay, ginaw ko mabuang kumayot. Nagklaro ka. Hoy, na pa ibang mga tao, no? Ayaw na mo magpataas sa inyong garbo karon. Ayaw na to kay Pasko na ba ya? Dapat ano siya, Naip, uban diha, taas kayo garbo. Kanya, ang height, 4'8 lang. Ang height, 4'8 lang. So kanang uba na trabaho lang jud ta. Hangtod mapalit na to ang mga tambal na gusto nato kay 0% ana sa. Jawa, no. Maningon na bahalag walay sudan. Basa ang buhok, bagong rebound. Aka pa more. Para sala. Hala, ko naman na ito lang ilambay mo na I love you. Bagpag ka na ganoon. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Giming nga doon sila pagkalami doon kaayo. Di ba nangaon na kalas 11 na. Kasi kay mga sudan karon. Ngita mo na kulo kay wanagyaw-yaw no. Di ba nas kinabuhi. Siyempre ana atong second set sa itong kapalagang ng adlaw. Biyernes. Pagkalami doon kayo. Di ba Biyernes. Di ba Disyembre 20, di ba? Hoy, dagka kay party ron, party dire, party dito, party doon, party ginoon ko. Basta lang ayaw lang dyan ng third party, di ba? Ala chok-chak na. Hoy, Leo, the best time to take a leap forward yan, Leo, sa trabaho lo, Leo, Kayo work hard and deserve a promotion. Just ipakita nyo lang imong skills para wala problema, Leo. Sa iwang gugma karon, Leo, no? Ang imong relasyon will be strengthened, no? Ginukulig on kayo by complete romanticism. Wow, bungka romanticism man jud. Sama sa animism, that's how you know you are on the right track. So wala problema sa imong gugma karon, Leo. Sa imong trabaho, pinansyal o unsa man na mga kariyas kinabuhi.
gibuhat na doon mo ang tanang mga right choices karon layo and achieve everything you wanted. So don't think this is what will happen every time. So you got a lucky this time. Swerte na dyan karong panahon na kaya wala kay problema. Sa imong panglawas karon, your body is not a dustbin dili basurahan. So your stomach will catch up with you unless you control the quality of food what you eat. Para naman na dyan layo. Virgo. Kung nangita ka tubag karon, you're looking for the answers, you will accept that will drive you crazy karon. So you'll need to give in and lose the attitude lang para problema. Sa imong gugma karon, Virgo, your appeal will be revealed and you have everyone's eyes on you lang. So bring your desired approach lang to fruition para mabalambuon ang imong gugma. Para sa imong trabaho, financial mo karon. Na mga delay any negotiation process karon for any purchases or sales karon adawa. So, murag dili maayo It is not a good time sa financial, karera, sa kinabuhi karon, Virgo. Para sa imong kayuhan mo karon, try lang nimo not to be intimidated by certain sa mga sitwasyon karon. It will take place today. So, imo dyan ang responsibilidad to turn difficulties around. Ikaw lang dyan ang maakana niya. O kung ikaw rin sa mga kalisdanan, ikaw rin mismo, yourself, para wala yung problem. Libra, imong mamanage karon you will manage to disregard karon some of the activities karon nga mauna that were bothering you, nagbother sa imong nauna karon. So, karon alawa, this will be a positive day. So, don't worry, So, imong gugma karon, don't let your usual, ayun ito ka lang imong impatience karon and intolerance unleash a series of unfortunate events for your relationship. O, ala kanimo pagkadili pasensyoso, di man ay Ginoo ko manay may imong gugma dili maayo karong adlaw. Para sa imong kalaglabaw nimo karon, sa financial, try lang to hold back your abrupt attitudes karon. Labi na mag-react ka to a certain discussions with your workmates, para walay problema da sa imong trabahoan. Para sa imong kayuhan karon, don't let key opportunities karon in your life go unnoticed. Wala? So, you will seldom get a second chances. Dapat ikaw, be alert lang dyan. Scorpio. Scorpio, you will find the words karon of stranger nga nagmotivate nyo to need to some deep changes sa mong kinabuhi. Dapat ikaw, don't think twice lang. O ayaw para wala problema. Sa imong gugma karon, kada adlaw will be a day of crucial decision mo karon, Scorpio, sa imong relasyon. So you will finally overcome your fear of commitment. Og syempre, you'll be able to get serious like you've always wanted lang. Muna dili maayo mong gugma na pod. Sa imong kalitabanin sa financial karon, kinala pa you need to give a roasting to your inefficient employees. Patay ka So don't hesitate lang to do what it takes. Sa na mga inefficient syempre ina nga tagaig bonus na yon tapos pauliay na nagbalik. Di ba kayo magaig ulo, di ba na siya correct Para sa imong kayuhan mo karon, Scorpio, importante doon niyo ang extra patience and tolerance, So, labi na when living together with someone. So, don't lose your temper. So, kalma lang para na sa imong kayuhan, para wala kay stress, para wala problema. So, naman natong second set. So, wala rayon lawa. Why not? Pagkanina po tayo. Oy, good morning. Good morning diyan sa mis amigas. Good morning sa happy kami sa ato mga show sa Kabatangan. Happy morning lang. O gilabay na diyan sa Westmincom. Sa may hospital nila. Happy lang dyan, correct. Ingat lang. Siyempre, panganiban. Happy morning and happy listening lang. Yat lang. Lanangaon na sila. That's okay na sa Barcode Lab or Catering Grill Functions, Barcode Grill and Restaurant. Ida lang ang 09-053-839-75 o ang Prince Lechon. Tilawi lang! Na-taste nila mahalas Prince Sipos na lechon packages, na Billy packages. Dala ang 0936-404-0314. Basta Prince Lechon, tilawi lang. Ala ilang ba na ko, Ruben? Regine! News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Sisina. Nakaon na ba
mga tao niya. O, kaon na yung tao mo. Kaya ibang biyaan baya mo. Ay, diyong pagutom in taon. Kaya kaon diyong mugdaghan. Kaon diyong mugdaghan para mabuang kusgan. Wow, uso na diyong spaghetti ro, no? Pero mas lami diyong spag. Mas lami diyong spag nga na ay... ay na lang, dili mention. Wanta na sila po. Few Ang moments atong later. ikatulong set sa itong palarangan ng adlawan. Nakaon na dyan, kinlalami kayo mga party. So, Ginoo ko, magpakuan dyan mas inyong kolesterol in tao na. Kay Ginoo ko, daghan ang ipamati ang mga tao ron. Daghan ng mga rayunga, mga sakit. Ginoo ko, mga high blood pressure, mga sakit sa kasing-kasing. Mga sakit sa kuan, Ginoo ko. Ang pangutana, maabtan maka-amog New Year, ani. Og salamat kayo, Mami Arjen Fajardo sa Skybox Coffee nga ipadala nimo karon nga matcha o coffee americano. Salamat to kayo, Mami Arjen. Merry Christmas. Og ang Batchoy, salamat kayo. At least ano sa for long life. Sa Banas Batchoy. Salamat kay Mami Arjen. Ipadala na ni Papa Jom. Konsensya punta ka. Hoy, Secretarios! Hoy, Secretarios, no? Kani mong parte karon, no? With the constant emotional insecurity karon. Manay makadalagan mo problema karon to the, sa inyong relationship karon. Dapat ikaw be patient na ka, Secretarios. Sa imong gugma karon, kanang problema sa imong parte karon will become extremely obvious karon adlaw. So make sure nga you talk things through lang. Ayaw ninyo sa story lang, Jod. Para walay problema. Sa imong karira, trabaho ni mga pinasa karon, you'll be completely out of energy karong adlaw, ha? Karon energy karon. Secretarios, don't fall into despair. Despair. Take small steps lang, hinay-hinay lang para walay problema. Sa imong kayuan ni karon, ang atong kinabuhi, life is a precious gift. That should be enjoyed in a step of the way. Bantay yung Secretarios, ha? So you need to learn to cherish every moment. Cherish every moment. As happiness in each is in each one of them. Ano dyan ang ipa-cherish ka pala ginagawa? Life is a precious gift. Life is a precious Capricorn. Hoy, Capricorn, no? Life has put in your way one person you want to share the key moments with. So, manawan nindot kayo mga kuwan, ha? Sa imong gugmang good day po mo, tindot ka na adlawan to share a romantic evening with your partner karon, Capricorn. Dapat mamili ka, choose a proper place lang and set the right atmosphere. Wow. Para sa imong kalagkabahan mo karon, para sa imong pinansyal, leadership skills are not to be compared with the ability to instill fear. Dina. But with the ability to inspire respect and subordinate. So, mo na ikaw as a leader, ikaw dyan na bantay-bantay na dyan ka na, Capricorn. Para sa imong kayuhan karon, kanang mga galamiton karon nga imong gigamit karon sa imong karon, the tools we use sa atong kinabuhi will determine its future. So, madepende na sa maabot. So, don't underestimate the power of wit and intelligence. Sa kaalam ug ang pagkakuan sa ayaw jud i-underestimate kay na jud tay mga isa-isa individual, unique individual. Hoy Aquarius, today it's a better day nimo karon. So you will get all you want when it comes to love. But you will want more as you will not be easily satisfied. Grabe man. Well, sa'yo. So, sa imong gugma karon, there will be an ugly fight karon or spontaneous decision in your love life nga mag-create na mga tension karon, ha? Bantay lang sa Aquarius, ayaw jud. Sa imong trabahoan karon, sa imong career trabaho kinasa karon, you will gain some perspective which make you feel energetic karon adlaw, Aquarius. So you have ambitious attitude karon and will take you to achieve your goals. Para wala, wow, bungga man ang imong kuha doon. Ay, imong horoscope karon, di ba? Gawa sa gugma, kanay tension. Para sa imong kayuhan karon, so it might be possible karon that you are not being completely rewarded karon for the type of work. And the incredible energy you pass on the group. So labat, you have to take care of yourself lang, Aquarius, para wala problema. Pisces.
tungod sa tabang karon sa imong amigo karon the friend that not been seen a while, imong mamanage ka, you will manage to leave behind your sorrows and bad experiences. O tungod wa, pasalamat ka sa imong amigo karon para walay problema. Sa imong gugma dapat faithful ka to your goals and those of your partner. Para ano mo sa imong gugma ha? So don't let others interfere. Magsamok-samok na uban diha sa imong decisions or set your limits. Ayaw dyan para walay problema. Sa imong career trabaho nimo, kung sa financial, be careful ka. Patay-patay ka sa mga legal issues ha, karon ha, Pisces ha. As now is the dili dun and the best time to deal with such matters lang. So be responsible for the decisions you have made para walay problema. Sana sa imong para sa imong kayuhan karon. Wala kay health issues karon Pisces ha. So try lang to moderate eating diet, rich in carbohydrates, and make sure nga imong i-treat yourself and you feel a bit sad para So manaman na ito kapalaga daw nga adlaw na Friday atong kapanan sa tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa unsaman nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pas mo joga. O, diba? Timing na doon na inig-throw. Open na yun. Nagdali sa kay gutom na kay. Nagdali na si Ruben kay gutom na kay. Mauna sa full in line dito. Dagang kay linya dito ni Kaon. Full in line na dyan full in line lang. Nabi na sa Pres Lechon, sa maglinyatag sa matcha da, sa Skybox Coffee da, sa maglinya-linya na dyan magsinabta na ilang dyan. Kung gusto ka ato ka sa priority lane o senior citizen ka, una kay mga PWL, di ba? Happy lang, di ba? Samtang nag-enjoy mo ka, ang Columbia na to ng ilang Bible na love you, pagpagkanang din. Regine! Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Marino News FM. Strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ay, nadali mo na akong nisya. Muragi gutom na siya. Ano, bunganga ka dyan? Hoy, ang kalimutan. After sa kong programa, syempre, heart to heart programa, top 20 at 12. Bayan. Igutom, asa po kung igutom na lang po. Basin magamit ang akong sundang. Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Syempre, na heart to heart Papa Jones. Naba, Sir Nap? Wala. Basta 3 to 4 kung na-share na pa mga atong mga inquiry. Labi na kay Pasko karon about mga inquiry sa SSS. Kung na-share na pa kay ulam sa mga basta Friday man go doon na si kinabuhi. But enjoy lang doon. Nado na siya every Friday ha. Ampo lang ta. Sir Nap, sa kalendaryo lang sa SSS. Siyempre atong hearing karon. 764-037 o 901. Wow! Congratulations! Siyempre, nauta-ulas ka nung happy weekend everyone. So, manamit ako na malitaw sa paas kang ina, no? Salamat yun sa among broadcast operation supervisor. Wailain si Mr. Nato Senor. Siyempre, ang among station manager, Wailain. Ang gapito kuyihan, matinabangon. Dr. Reynald Antolio Dahay. Siyempre, among broadcast technician, walain ang CEO, ang guapito, cute po gamay. Ruben, cute, Fajardo. Siyempre, manami na pong sabas kanginan ang tigitik sa kawanangan. Tako si Lando Bisaya Dawan. Walay magkano siya. Sa akong programa ang katuknan, tuloy malabuhan ang gitik-gitik pa si nila ng Bisaya. Bila sa sikat na kusog na estasyon, karapanaway line ang 106.7 Marino News FM. Happy weekends, everyone. God bless us all in advance. Merry Christmas and Happy New Year. Mwah, mwah. Chup, chup.
Live